اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. نخوخی اللہ تعالی وزورا بدوینا کول ما سوا داغشانا چی ظلم کرشی باوانے او دے اللہ تعالی اوریدن کے پویا. ان تبدو خیرا او تخفوا تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. کتاسو خار کوئے سخیر یا پٹ کوئے یا معافی کوئے دیو بدینان یقینا اللہ تعالی معافی کون کرے قدرت لرن کرے. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. یقینا کسان چ کفر کی اللہ و رسولان داغ او غاڑی چ جدائی راولی پمن ذ حکم د اللہ او ذ حکم د رسولانوں کے اوائدی بنگ ایمان روڑو پباز رسولانو کفر کو ببازو اغواری دی چی جوڑا کی پریمینس کی او بلالارم. اولائک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا. دا کسانم دی کافران دی یقینیم اور تیار کرے منگا کافران دا پار عذاب رسوا گونگے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یعطیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. آکسان چیمان راوڑے پا اللہ پر رسولان دا جدائی نکی پمن دیچا کے دائی نپی ایمان روڑلو کے دا کسان زرد ورکی بالا دی تصوابون عملون دری او دے اللہ بخنک ان کے رحم کا ان کے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. غوارستان دا کتابیان چتروڑے پدی بانے کتاب پیوزل اسمان دا طرفنا. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. یقیناً دی سوالو نکڑو پا موسیٰ علیہ السلام دیل ویلوی ددینا دی ویلو اخیمت اللہ تعالی اخکارام نونیو دی لرائیو تندر و سخت شغی پا سود ظلم دریم بیاونیو دی سخی لرا پا خدای سرا پس دائن شراغلو دی تا اخکار دلیلن دا توحید. نو مافیو کو منگا ددینا ورکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام تغلب اخکارام. ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم میثاقا غلیظا. اور تکڑو منگا دری دا پاس تور غر دا پارا دا غسلو دا لوز درینا اویلو منگا دی تا داخل شے دروازی تا سرخ کدگا ان کی اویلو منگا دی تا تیرے دل مکوئے دا حد اللہ نا پرز دا خالی کے واغسلو منگا درینا لوز مضبوط. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. نفسبب دا ماتولو ددی لوزن اخبل او کفر کول ددی پایتون اللہ او جل ددی پیغمبران لبغیر دا جرم شرعینا او اینا ددی چھ زمونگا ظلنا ڈک دی دا علموننا بلکہ مہر والے اللہ پائے بانے پسو دا کفر ددیم نیمان نروڑی دی مگر لگ و بے کفرم و قولم ولا مریم بہتانا نظیما. پسبب دا نور کفر کولو ددیم او بدنام لگول دی پا مریم بانے بدنام لویم. وقوله منا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم
او بسود وینا دی چمگا وجل مسیح عیسیٰ ازوی مریم چی رسول دا اللہ دیم ندے وجل دی آغل راونی پا پانسے خیجول دیم لیکن گڑا وڑشوی دا خبر آپ دیبان دیم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوا يَقِينًا اور یقیناً کسان چ اختلاف کرے پبار عیسیٰ علیہ السلام کی خامخواہ پشک کی دیدانا نشت دل را دائے پبار کی صدلیل مگر تابداری کئی دا گمان نہ دے وجل دیا غل راچ یقینو کی دیدا پوجلوم بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما بلکہ پورتکڑے اللہ عیسیٰ علیہ السلام خپل زانتا اور دے اللہ تعالی زور اور حکمت والدیم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا نشترے کتابیان نہیں سوگ مگر خامخواہ ایمان بروڑی پہ عیسیٰ علیہ السلام مخید مرگ دانا اور پرز قیامت بشیع عیسیٰ پدیبان نے مخالف گواہی اور کون کے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا نو پسبب ډیرو ظلمونو د یهودانو د طرفنا حرام کړل مونږه پدی باندې مزیدار سيزونه چې حلال شو او پسبب د منکول د دې خلق د الله د لارې نه ډیر خلق وَأَقْسِمُوا الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا او سبب دا غسل ددی سودنا او حال دار جمع نشوی داینا او خړل ددی مالون خلقو بنارا او طریقو او تیار کړي مونږه کافران لرا ددی عذاب درناک لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لیکن پاک خلق ددینا پہ علم کے چیمان لرون کی دی ایمان لری پائے کتاب جنازل سے رہتا تھا اور پائے کتابوں جنازل سے استانا مخیم والمقیمین الصلاة اور آفرین مدح لائق دی پابندی کو ان کی نماز والموتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الاخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما اور کون کی زکات دی اور ایمان لری پر اللہ پر سنیم دا کسان زرد ورکو بمگدی ثواب لیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدهم واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا یقیناً وحی کڑے منگا تاتا لکا وحی چکڑے منگا نوح علیہ السلام تا نور و انبیاء تا داغن رسو وحی کڑے منگا ابراہیم و اسماعیل اسحاق و یعقوب و اولاد دائی و عیسیٰ ایوب و یونس و ہارون و سلیمان علیہم السلام تا اور کڑے منگا داود علیہ السلام تا زبور کتاب ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وکلم اللہ موسیٰ تکلیما اوہ کڑے منگا ڈیر رسولانو تا چی بیان کڑی منگا دائی حالات پتاوانے دین مخیم اور ڈیر رسولان چی نری بیان کڑی منگائی پتاوانے اور خبر کڑے اللہ موسیٰ علیہ السلام سر خبریم رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما لیگلی ماڑی رسولان زیر ورکون کی او یر ورکون کی دید پاراش نشی خلق لرا پالا بانے سبحان کول پس لگلو رسولاننا او دے اللہ تعالی زور اور حکمتن والدیم لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم والملائکۃ یشہدون وکفا باللہ شہیدا لیکن اللہ تعالیٰ گواہی کئیم فرشتین والی دائے کتاب چی نازل کرے تاتا نازل کرے دل را پہلم خفل سرام و ملائکم گواہی کئی و پورا دے اللہ تعالیٰ گواہی کن کے
ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا یقینا کسان چې کفر کړي خلق کړي د الله د لارې نه یقینا گمراه دي په گمراهۍ لري. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا یقینا کسان چې کفر کړي او ظلم کړي نہ دے اللہ تعالی شدید سبق نو کیو نہ روان کی دی لرا پلار الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذالک علی اللہ یسیرا مگر روانی بے پلار دا جہنم نامی شوی دی پائے گی ہمیشہ اور دے داکار پا اللہ وانے آسان. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اے خلقو یقیناً راغلے تاؤس رسول فحق بیان سران ساسو درب درفنا ایمان دوڑے دابوی غرس تاؤس دبارام او کتاسو کفر کو یقیناً اللہ اختیار کی ریاسی دنائشی دے اسمان نظمکہ کیم ادے اللہ پویا حکمتن والا. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے کتاب والو دحدنا تیرے دل مقوید دین پبارکی موید اللہ پبارکی سواد حقنا. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منہ. یقینا مسیح عیسی زوید مریم رسول دا اللہ علیہ و کلمہ دا اللہ دا شرع لے گلی و مریم تا اور روح والدے دا اللہ دا طرفنا. فآمنوا باللہ و رسولی ولا تقولوا ثلاثا انتہوا خیرا لکم. ایمان دوڑے دا اللہ پہ والی و دا پر رسولانو اموہ تاسو چی آل حدرین من شہد دی وینانا دا بساز دپار غرویم. انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون له ولد له ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا. یقیناً اللہ دے حقدار دا بندگے یوم پاک دے ددی نچداغ دا پار دے زوئیم خاص داغ پہ اختیار کیا سیزونا چری اسمانوں گا چریز مگا کے اور پورا دے اللہ تعالیٰ کار چلا ان کے. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. چرے بد نہ گنی عیسیٰ علیہ السلام چشی بندگی کو ان کے اللہ اور نہ ملائک مقرب چاچ مخواڑ چاچ بدو گن اللہ بندگی اولوی تے اکرام زرد اللہ ورا جمع کی داخل اگزان تٹول. فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. نا کسان چی مان راوڑ عمل کڑی نیک پورا بور کی دیل ثوابون دا عملون ددی و زیاتی بور کی وتعالی فضل خبلنام. واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. اور چاچ بد گن لی دا اللہ بندگی اولوی تکڑی نو سزا بور کی دی لسزا درنا کاؤ نب ممی دی زان لرد اللہ نے سوا سوک 200 مددگار. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے خلقو یقینا ناغل تاوسام خکارا یقینی دلیل ساسو درب دا طرفنا اور نازل کرے منگتا استرانا خکارام. فاما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. نا کسان چیمان راوڑے پالا منگول ایک لککڑی پاغو زرد داخل وکی اللہ دی لرا پخاص رحمت فل کے او فضل کے اور رسیب اللہ دی زانت سید الاروان نے. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ دی تبوس کے استانا پبارد کلالہ کے طور تو اللہ تعالی حکم در کی اطاعتا پبارد میرات مومنڈوتی کے.
ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك کہ اسڑے مرشی نہیں در پارے سولاد در پار خوری دغ خور د پارے نیمہ دائمال لچی د پریخیم وهو يرث ان لم يكن لها ولد او دا رور بوارثی د ټول مال د خور کنی د خور د پارے سولاد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك اکوی دا خویند دوان دی د پارا با دویسی دائمال نچا پریخیم وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين او کدیرون خویندی نارینا و زنانا گانو د پارا د نارینا و پشانت د برخید دو زنانویم یبین اللہ لکم ان تذلوا وضاعت کی اللہ تعالی احکاموں دل پارا چی د گمراہین نبشے واللہ بکل شئین علیم اللہ دے پارسی زبانے علم والا 93.1 منار FM اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لکم بہیمۃ الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. اے ایمان والو پروالے کو اے پلو جنو حلال کری شیری ساز دپارا ساروی ما سوا داغ سارونا چی بیانے دیشی بتا سبانے حرام والدائے مکی گئے حلالوں کی رفتار پدا سال کی چے احرام تڑلیم یقیناً اللہ تعالیٰ فیصلے کی حاج واری یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ایمان والو بیزتی مکوید اللہ دنون دسیزنو اوند میشتو دا حرمت اوند آئے ساروچ بیت اللہ تا حدیع کی اوند آئے ساروچ دائی غاڑو تامیلنا چولشی اوند آئے کسانو چی قصق ان کی دا بیت الحرام لٹی آئے پدی قصرا فضل دخبر لبنا ورزادا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا تلشیزے تاسو دے حرام ننفکار کوئے ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا او باعث نشی بتا سبانے دشمنی دے قوم درے وجنا چاہی منکڑی تاسو دا مسجد حرام نمخ کے پدی خبران تاسو بهم حد نتجاوز کوئے وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. امداد کو اے اوبل سرا دنے کے بکارونو بتقوا بانے مدد مکو اے تاسو اوبل سرا بگنا او ظلم بانے واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب او یرکو اے اللہ تعالی نا یقینا اللہ رے سخت عذاب دونگے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم. حرام کړي شي بتا سبانی مردارے او وینا بیا ولې شوی او خاذ خنزیر او هر هغه شی چې आवाज پورته شي د پاره د نزدېکت د غیر الله باغې هغه ساروی چې مړی خپکړي شي او هغه چې ټکولی شي بلرګي یا بغټا آج اور غڑی دبر نخکتا آج پخکروانی والی شوی آج خوڑلی درندگانو ما سوا داغنا شتاسوی علال کے وما ذبحا للنصب وان تستقسموا بالازلام و حرام دی آغا چی علال کریشی بدربارونو دغیر اللہ دارنگ حرام دی قسمت معلومول بازلامو ذالکم فسق دا ټول دی وتل د دین الله نام
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني نن امید دشول کافران خلق ساسو د دیننا میرے گئے دائنا و یرک و خاص زمانا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نن پورکڑے ما ساس پارا ساسو دین اور پورکڑے ما بتا سبانے احسانات خبل اور غورکڑے میں ساس زپارا اسلام دین فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم سوک چی مجبور شو خوراک ددے حرام ہوتا وسخت لوگ کے کچھ نہیں ورکگی دن کے حس قسم گناہ تا یقیناً اللہ تعالی دے بخنک ان کے دے گناہوں رحم کو ان کے دے یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله تفوس کی دیستانا چس شے حلال کرے شرے دپار دلیم طور توایا حلال کرشی دستاز دپارا پاک سیزونا اوخکار دا حقے چتاس والا تعلیم ورکڑی دخکار کون کو نہیں شڑون کے تاسو آغی لرام تعلیم ورکا تاسو آغی تداغی نچلا تاوست تعلیم در کرے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ نخرے دائنا چپن اساتی دی ساوز زبارام و یادائن دا اللہ پائے بانے پوخد لے گلو کے او یرا قید اللہ نا یقیناً اللہ دے زر حساب کو ان کے اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم نن حلال کرشی تاو سپارا پاک سیونا اور ذبح شے ساروے دا کسانو چور کرشی اور تا کتاب اغم حلال دی تاو زبارا استاسو والعلشیم حلال دی دائے دپارا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي اخدان او حلال دی تاسو لرا نکاح دا پاک دامن و مومنو دارنگی نکاح دا پاک دامن و آئے کسانو ناشی ورکر شیرے اور تا کتاب ستاسو نمخیم وکلچ ورکوئے تاسواغی تا محرون دائیم نکاح کا ان کی بے داغی سران نو اخکار زنا کا ان کی اور نو پٹی آرائن ان کی ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرة من الخاسرین چاچی کفر گٹ کو سرد ایمان نام یقیناً برباد شوٹول نے کملون داؤ ادے باپ آخرت کے دتاوانیان نبیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین ای ایمان والو کلچی ورپاسی گئے مانزتا نمخ کی وینزے مخون اخپل ولا سن اخپل وینزے ترسنگلو مسو کے پسرون اخپلو وین زے اخپیخ پلی انترگیٹو وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا او کتا سوڑیر پلی تینزان خپاک کے بغسل کولو وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ او کتاسو نہ جوڑائے یا اے پا سفر باندے یا رات للکڑی او تن تاسو دا قضائے حجت خبلنا یا اے او دیشی وے تاسو دا بی بیانو سرام نمو میں او بو دا پار دا او دسو دا غسل نو تیمم کے دا خور پاکی نو لاس راکا گئے پخپل مخونو پخپل لاسونو دائے خورنا
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نغواړي الله چې کیږي پتا سبحانه ست تکلیف بدین کې، لیکن اللہ تعالی غواړي چې پاکي تاسو لرام او دې د پاره چې پوره کی خپل احسانات پتا سو، دې د پاره چې الله احسان نه بمنه. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ایا دوائے احسان اللہ پتا سو خاص کر آغا لوز یا دوائے چی مضبوط والے کڑے اللہ تعالیٰ تاؤ سر پائے کلے چی تاسو ایلی من وارد سا احکام و تابداری کون یرا کوئے دا اللہ نا یقینن اللہ رے پویا پائے خبروانی چی پسینوں کی. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ایمان والو شیطاسو کلک دا اللہ درزاد پاران بیان کو ان کی شہد انصاف باعث نشیبتا سوانے دشمنی دے قوم پدے خبران چے انصاف نہ کوئے، انصاف کوئے داڑی نزدے دا پار دا تقوی او یر کوئے دا اللہ نا یقین اللہ خبردار پائے ملونو جتا سوئی کوئے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرت وعجر عظیم. وعد کرے اللہ دائے کسان سر شیمان راوڑی عملون اکڑی نیک شدید پارا بخشش دے دا گناہون و ثوابون دلوے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. آکسان چنکار کڑے بزرکی اور تکذیب کڑے بجبا زمدایتنو دا کسان دی وور والا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ایمان والو یاد و احسان دا اللہ بتاسو کل چی قص کرو یو قوم چروگد کی تاس تخبر اللہ سنا نو بن کرل اللہ تعالی دا الہ سنا ستا سنا او یرکو اید اللہ نو خاص فاللہ دے زان سپاری ایمان والا خلق. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. اور یقیناً ناغسل اللہ مضبوط دول بنی اسرائیلو علی گلیو منگا تدینا دولس مشران. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. اویلیو اللہ تعالی یقیناً زستاسو خاص مرگرے نو کتاسو پابندی کوئے دمونزنو اور کوئے زکاة و ایمان لرے زما پر رسولانو اور تائید کوئے مرگرتیا کوئے دائی اور قرض ورکوئے تاسو اللہ تعالی تا قرض بے اخلاص. لو کفرن عنکم سیئاتکم ولو ادخلنکم جنات تجری من تحت الانہار. خام خام معاف کو مزو استاسونا گناہون استاسو او خام خام داخل امتاسو جنتون تاچ بیگی لاندرائے ولیم. فمن کفر بعد ذالک منکم فقد ضل سواء السبیل. چاچ کفر کرے پس دے لو استاسونا یقیناً گمراہ شیرے د برابر لارنا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فسپوجا دما تولو ددی دغلو لعنتونو کړل مونږه پدیم او کړل مونږه زونه دای سخت بدلی کلمات د الله دایره مناسب معنونا.
او ير کردی ډیر صداغنا شدی تبان کړي شو ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم ہمیشہ بت خبریں پیو خیانت کولو ددینا ما سوا دل کسانو ددینا فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين نمافے کو ددینا و محتنا اڑوا یقینا اللہ خوخیا کسان جسو کے احسان کئیم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به اودائے کسان نش دعوی کئی من نسوارایو اغسلو منگا لوزون دری پشاند مخکنی لوز نیر کردی دیر حصہ دائے ناچدی تبیان کردشی وادری پا کتاب کے فاغرینا بینہم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة نوراپور تکمگا دری پا منس کی دشمن اخکارام او کینی دزلنو تررد قیامت بوریم وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون عزو دے چلا بدیل خبر ورکی پائے کارون چدی ہمیشہ گئیم یا اہل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير اے کتاب والو یقیناً داخل تاس زنگ آخر رسول بیان کی تاس ډیر عام مسلو چې تاسو پټولې د خپل کتابونو نام او مخړی دې ډیر ښکار کولو نام قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين یقینا راغله تاسو ته الله ته طرف نه خاص رڼا او کتاب راغله له وضاحت کوونکې د حق باطل يهدي بالله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ہدایت کے اللہ پدے رڼاو په کتاب هغه چاته چې رواني د الله پر رضا پسې د هدایت کی دلارو د بچ کېدلو او باسی دی را د تیرو د کفر شرک نه رڼا د ایمان ته حکم خپل سلام اور رسیدی لرا سید الله ری طرف ته لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا یقیناً کافر یا کسان چی داوائی چی بے شک اللہ دے مسیح ابن مریم طورتا انسوک اختیار لری دا اللہ نا دے اسی کو غاری چی حلاکی اللہ تعالی مڑ کی اللہ مسیح ابن مریم لراو مورداغا وآسوک چی بزمگ کریٹول وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او خاص اللہ لربات شہید اسمان نظم کی وعائش درمیانس کریم پیدا کی اللہ تعالی حغاش جواریم واللہ تعالی پارسیز بانی من قدرت دریم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم اوائی یہودیان نصارا من زامن دا اللہ یو دوستان دا غیو طورتوین ولی عذابون درکڑی تاوستا اللہ بسود گناہن استاسو بل انتم بشر ممن خلق بلکہ تاسم بن آدم یہ پشانت دائے چلا نور پیدا کری یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء بخن کی اللہ چالا چوغاڑی اور زعبر کی چالا چوغاڑی وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر او خاص اللہ لباد شہید آسمان وندزم کی راو دائے چپ منظری کی او خاص آغت دیور کردے دل یا اہل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم ولا فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير اے کتابیانو یقینا ناغل تاثر رسول زمون بیان کی تاثر دین پوخ دا ختم دلو دنور رسولانو کے
ددے و جنا چو نوائے چنو راغلے منتائے سیر راکون کے ونیر راکون کے فقد جاءکم بشیر و نذیر واللہ علی کل شیء قدیر یقیناً رائے تاسا زیر درکون کے یر درکون کے اور اللہ تعالیٰ پاسی بانے قدرت لریم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ حکم وخشویل موسیٰ علیہ السلام خبل قوم تائے قوم زمان یا دوے احسان دا اللہ پتاسو کلچی جوکڑی پتاسو کی پیغمبران اگر ذولیہ تاسو بادشاہان ازاد اور درکڑی تاسو آغا نعمتنا شنی دی ورکڑی بلچا تدخل کنام یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین اے قوما اور داخل شیع پاکزم کتام چلا مقرکڑے ساز دپارام مو آپس کی گئے پخبل شاگان وانی و بگردے تاسو تاوانیان قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ دیویل موسیٰ یقیناً پائے کی دی قوم زورور یقیناً منشر آیتن شو داخل دے تردی جایتن پخبل عظیم نقوت العید آئین پخبل آئے یقیناً من بالائے اور داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ویلیوت و نارینو دائے کسان نچی اریدل انعام کرو اللہ پدی دوارو بانے ورننو زیاغی بانے دروازے تا کلچی ورننو زی تاسو یقیناً تاسو بے زور ورم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وخاص بالله بنزان سپارے کہ تاسو ایمان والے. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولسائر المسلمين.